Mga hapi suara sini yang memiti media siname waring upia hapi kuke hapi sempena kama pulu mename wade. Jadi ya ini memiti media siname de dua sendokat tempiroa. Jadi ya ini ke memiti kata media siname di dua bosine simapure ku ope ya nakasilo wehang pe taku ni piti mang nahino taku ni boreng narawe onde kina ende nae botong ini main ku itongka madea mangata telu aro pa si botonge keteng jadi dua uwe sau ya nurung naka babehan sau ke tebe-tebe numarahe we aki sene marabu onde buhan ini dikasele so himang de iya mata ku memore maiha tang ketebe mage he ku makapelo umpede kang kebu barama tedu menusuk barang ini barang magia ada ke masusu behang jadi ake ingat suara ini bekas komis-komis sarama tahu sudah tuhe usene sau ya mapakina buku ikina selupi aku apa pe nang gapang nahino ketebe nagehe jadi sau ya rasau sau me taing de teng horong papiti melabu narawe he mendiki kinakan ini pari beranta beti marang marau ene siresu entane wawa jadi hiude goro sau mendiki kinakan ini jadi wasire ya nurung sau tanai rongge-rongge tanai habis sarang sire itu marang makasih losia pia karibum bampe kita benamiti kina de tapa kesine dene ketika kisiro lama benar ki rabe gesim hari manipi jadi onde ini milik kita ini kuhapu onde anu nara nae botong ini main ku same itongka kete menambah kadodo ke botong ini main ku dua kata kumang tambang ukina kan ini behang onde gina dua kata menong ka ini sembotong ketemu dia tamani kadodo onde dia tamani kadodo de bosine se mas sadia mapure antang kabing sulau de ya ke belimintu jam 5 bau napure hara ku na ini botong ketangi dia dua uwe kumang ho mga happy ada sao kita semasu video warine marun se mabu mengaramata si kita kebi